yanze yabaga mu byaro yarihebye yabonaga urungano bamanye rwabaga rwavuye gutembera mafudeshedi na ya mihezo yahonaga yibaza uko yazaviyo niyarazibye inzida zizazana yahonaga mu nduru we n'ababyeyi gakedakeda cyane mu mihana bakamudaza hanze atorongera yatorotse abiwaba barigabye yapfumuye mu cyanza barinaze yadafitanye ndende na Shadide kwa zamujyana Kigali agasharama aho umutindi yanitse n'idive niwo mugani waje mu byanjye ubwo mushezi mugezeho ubwo abaranyanze ngo subirayo ntabwo nari mbyanze ariko KGL ntabwo nitunze nubwo nza nk'abakeza ngo mba nifunze singira naho ndarandara nigunze nikakagangi kanjye naranyuzwe nakambije misura mba ndishimye mekaga kapu kanjye narinzanye ngira amasoni subirayo nitsimbye muri icyo gihe inshuti zimurwa amenyo ngo wakatiye ishuri warivuyemo inzozi zawe zanze kubimamo zidegiteri dodahora tubaza wadika iki gihungu cyo kwa Mayida ko kitakiza kwiga cyararadutse tukamubwira ntabwo uzagaruka story zanjye niga nizimwe z'amaniga story zanjye niga zisa nk'izawe niga story zanjye niga nizimwe z'amaniga story zanjye niga zisa nk'izawe niga icyo uzaba ntaho kijya niyo wabura umutindi nyakujya nyuma yaho naje gupapara datadasa hudundimo kwahira bambonye umunada wandizihiwe namudiye injuga barizihiwe mufasha kujyana inyana mu rwuri kububaga ubwatsi byari hatari musaba ko yanzana ikigadi arambwira mbanze mbaze papadi byo yambwiye byose ca mu gikadi gusa mu gitondo byabaye mbadi nashize imumu mbonye ngeze muri gadi natangiye urugendo rwo guhiga imadi nashakaga ejo nzaba umunyemadi kubunyobwa n'ibidufu mu gishanga mu bacuyi beshi ndayifira nkanda kwikadito na mishwarigwa gitwaza pokaseri peveka nkora umuganda ndimo nkwepa ipingu rya kolodo fesi kera kabaye mbona mvuye mu mwanda ndashimbira twani wanyeretswe utayisire kuva mu bapolo nibwo nashidutse ndimo ngana heza kwamagana champion kaze neza ntangira sikuru fizi ntagupesa mu bihaye Imana dutozwa gusenga natoroka nkajya gucukura isenga mu bihuru medita ndimo guhanga undavasi mbona mvuye mu muhanga tazakina nanjye nkakujyana kwanda sinkacya gihe mwayihezaga ibikadi dore ubu ngubu rwabituye ku muhanda sinkakera twayikuye mu bishanga yo what's up G Farpi story zanjye niga nizimwe z'amaniga story zanjye niga zisa nk'izawe niga story zanjye niga nizimwe z'amaniga story zanjye niga zisa nk'izawe niga story zanjye niga nizimwe z'amaniga story zanjye niga zisa nk'izawe niga story zanjye niga nizimwe z'amaniga story zanjye niga zisa nk'izawe niga The Truck Slayer. Welcome back my people, arachari umuhungu wanyu Sakalada Premier nk'ibisanzwe. Uyu munsi nkaba nisanze muri Dropic Electronics aho nje kubereka ibikoresho byiza bya electronic bigezweho kandi ku biciro byiza. Aho tubafitiye amatelefoni meza cyane nk'izi iPhone 17 Pro Max, MacBook ndetse n'ama headset agezweho nk'iyi nambaye, screen meza cyane, JBL speakers ndetse na PS z'ikinyejana
ewana ibintu muri Dopic Electronics ni uburyohe, ibintu byose biri kuri price ziri hasi cyane ko turi mu mpera z'umwaka. None akarusho abantu bafite ama Apple phones cyangwa se ama telefone ya iPhone, ubaye udafite ubushobozi bwo kuba wayigura icyarimwe, hari promotion yo kuba kwishyura 40% cyangwa se 40% andi ukajya wishyura mu byiciro buri cyumweru ukagira amafaranga utanga, ariko kuri condition imwe gusa, usabwa kuba ufite akazi. Aracyari Premier hamwe na Dopic Electronics. God bless. Bakubwe Eric Tech yaje nk'igisubizo ku banyarwanda. Nari mfite ibibazo by'ibikoresho byanjye by'ikoranabuhanga byari byarananiye pe. Ariko aho nagereye kwa Eric Tech ibikoresho byanjye byose by'ikoranabuhanga karakemutse. Eric Tech ubu ndishimye ni wabyumva. Kwa Eric Tech bazanange sankara ajya gukoresha. Tubafite ibikoresho ni naho tugurira ibikoresho byose za laptop, desktop, laptop, ama kamera zino za CCTV cameras yabiri by'amanyarwanda ndetse nitagendanwa cyangwa desktop guhera ku bihumbi 80. Ntabwo ari ibyo gusa, tubafite CCTV cameras zicunga umutekano wawe cyangwa se mu kazi kawe. Ibikoresho byose by'ikoranabuhanga byananiranye tubikora mu kanya nk'ako guhumbya bikaba bishya mu masegonda make cyane kwa Eric Tech. Akira abanyeshuri bashya mu bijyanye na IT, electronics ndetse kandi igitangaje kwa Eric Tech bigisha computer ariko ku mafaranga make cyane n'ibindi ku giciro nk'icy'umuneke hagati y'isoko na station cyangwa se mu mujyi kwa Rubangura. Nimutugane tubafashe kuko dufite ibikoresho byongera ubumenyi bwanyu. Amarembo yacu ahora akinguye. Ku bindi bisobanuro hamagara nimero ziri kuri ekara yawe. Nimero ni izo ngizo 0782510099 Eric Tech niwe muvugana noneho. Urumva ibaza nawe sankara mbavuzi ni banyarwanda mujyana abana banyu kwa Eric Tech bakora iki? Bahinduke ba Bill Gates biga computer quand même encore présent. Ya aracyari Canada Premier umva. Narabwiye ngo ahantu honyine wasanga ibikoresho byo mu nzu byiza kandi bigezweho by'ikinyejana ni muri Kwizerwa Arts Furniture hariya ku Gisozi. Intebe nziza, masaramanje, bitako yo mu nzu, amagariderobe, ibitanda. Buriya nta kintu cyoza kubona umuntu ari umusirimu ariko atuye habi cyangwa se afite ibintu byo mu nzu biraho bigoswe. Rero Kwizerwa Arts Furniture yaje ari igisubizo ku banyarwanda ndetse aho waba uri hose. Wowe tanga commande tuyikugezeho vuba cyane byihuse. Kwizerwa Arts Furniture ibaza n'abantu sankara mvuga indi nanjye abanyarwanda urumva kambasangiza ibyiza nta mpamvu yo kubyihererana. Nawe ndebera intebe z'ikinyejana, saramanje byiza cyane, hamwe udaterwa ipfunwe no kwemvita abantu iwawe kubera ukuntu haba hasa. Ukeneye byinshi bitandukanye ni kuri iyo nimero wahamagara Kwizerwa Arts Furniture cyangwa se no kuri IG kuri Instagram udusanga kuri Kwizerwa Arts Furniture. Hey guys, muzane nanjye muri Kwizerwa Arts Furniture aho tugiye kubereka ibyiza bitatse furnitures zo muri Kwizerwa Arts Furniture. Come with me and enjoy this ride. Uko mwabibonye mu rugendo rwacu muri Kwizerwa Arts Furniture, they have beautiful things. Bafite intebe nziza, bafite ibitanda byiza, bafite amatablo meza yo kudekora mu nzu yawe, bafite dining table sets nziza cyane, bafite tables meza, bafite utubati twiza, bafite TV stand nziza cyane, kandi nkubwira yuko ushobora kuzana na order ukayibahereza, ukazana ifoto wakuye kuri Pinterest, barabishoboye rwose. Ukazana ifoto ukabereka intebe ushaka, ugatanga command bakabigukorera kandi bakadeliveringa neza and on time. Kuri babandi bakunda intebe za kwire ni ukuri noneho ziri muri form iteye ubwoba kandi nziza, ngira ngo murabibona ni nziza cyane, zifite design nziza, ziri very puffy, they're very comfortable, they're just amazing. Kwizerwa Arts Furniture bafite dining table set nziza cyane nkuko muyibona n'izindi nyinshi ndi ugende mbereka. Kwizerwa Arts Furniture bafite intebe nziza nk'iyi nicayemo, ni nziza cyane, iri very comfortable. Noneho iyo bije kuri TV stand, Kwizerwa Arts Furniture barayoboye
kuri TV stand nziza cyane yabera iwawe yabera urugo rwawe. Babafitiye dining table sets nziza nk'iyi ngiyi muri kureba hano, ifite intebe 10. It's a set of 10 chairs. What an amazing thing. Ugeze hehe uza kureba zino ntebe koko? Kwizerwa Arts Furniture iherereye Gisozi, niho bakorera. Bafite showroom muri Gisozi, bakora neza, bafite akazi gasukuye, intebe zabo ziri very nice, the texture they use of the material is really good. Ndagushishikariza kuza muri Kwizerwa Arts Furniture ubundi ugahaha neza. Ngayo nguko arachari Mideya the premier for real. Bayise ngwici I Frankenstein. Narabwiye ibintu mujya mutuza muberekera ba nyirabyo. The premier Mideya Lions Gate abona batuje giti business group hafaho. Abazi ubwenge nabahaye muri Topic Electronics ko babonye ibintu byiza kandi ku mafaranga make cyane. Ana telefone byabaye akarusho utanga 40% nandi ukagenda utanga mu byiciro make buri cyumweru. No ikira cha Topic Electronics ntabwo wagufunja simukadi ukabuze yo kwishyura. Mushaka aho muhuriza tu. Hey, SKE Films. Kujivimba yiswe I Frankenstein. Kanure cyane. Hopscotch. Unabandi zateguye. Lions Gate hamwe na Election Entertainment SKE Films presenti. Buri impamvu ari GT Business Group nabyo mubona urumva twanga ko barambira musoma ibintu byinshi ariko nabyo biri mu byahishwe. Ariko ijwi ryanje ryarabihanuye. Mwaribonye? I Frankenstein. Ati njyewe Frankenstein. Tangire hakuno. Muri ya misozi mugenzi bishinyitse zimwe za Rocky Mountains, misozi y'ibitare. Hari urubura rwinshi. Hari wagendaga mu rubura masaha y'ijoro. Genda zanga atari yo mugenzi we. Tangire hakuno genda ku misozi. Wari umunsi umwe byagenze biteye. Cast into being in the winter of 7. Sanu wavumwe kuzaba mu bukonje mu 1795. In the winter of 795. Novuga. A living corpse without a soul. Ati nari maze nk'umurambo ubaho ariko udafite roho. A living corpse without a soul. Stitched. Jolted. Ati ndi ikintu cyagiye kirateranywa kiradorwa. Back to life. Barongera bagiterateranya. Bahuza imibiri iganira mibiri yahujwe n'umusazi ayiremamo umuntu. Horrified by his creation. Atari kwa muntu yaje guterwa ubwoba n'icyo yaremye. He was horrified by his creation. Nyuma yo kundema n'icyo kintu nkuko wafata ukuboko no kuguru bitandukanye ukabiteranya ukaba warema ikintu cyangwa umuntu. He tried to destroy me. Ati nyuma yuko ateye ubwoba nuko yaramaze kundema yashatse kundimbura. But I survived. Ariko naje kurokoka. And found my way back to him. Bone inzira yasuma nsubiriwe. Yaremye ikintu. Elizabeth. For a life. Ati ubuzima bwagomba guhorwa ubundi cyangwa ijoro rihorwa irindi. That's what I wanted. Ibyo nibyo nifuzaga. That's what I wanted. I took that of his beloved new bride. Ati nisho umugore bari bagikinyiranwa nubwo rero warandemye. Naye ndamwishyura. Pursued me to the far north. Ati yankurikiranye mu majyaruguru ya kure mu bukonje ashaka kwihorera. Immune to the cold. Ariko nge nari immune ku bukonje, nari mfite ubudahangarwa ku bukonje. Umubiri wanjye ntabwo wabagirwaga n'ikibazo n'ubukonje, ariko we ntabwo yari afite ubudahangarwa, yaje kwicwa n'ubukonje. Ni amagambo atangiranye filime. Ati yarandemye amaze kunerateranya ahitamo kundimbura ateye ubwoba nuko nari maze kuba ikindi kintu, ariko ndani nk'umupfu ugenda udafite roho. A living corpse without a soul. Ati rani mwihoreraho nica umugore we ankurikirana mu majyaruguru mu bukonje bwa kure, ariko umubiri wanjye wari immune cyangwa se wari ufite ubudahangarwa ku bukonje, ariko we ntabwo yari afite ubudahangarwa nuko yapfiriye mu bukonje. I buried him in his family cemetery. Ati namukimbwe mu irimbi ry'umuryango we. Ati namukoreye ibyari birenze ibyo yarakwiye. I thought it was the end. Nari nzi ko ari ryo herezo ry'ibintu. Actually, gusa mu by'ukuri just the beginning. Ahubwo ryari itangiriro ry'urugamba. Umugabo baragiye baramuterateranya n'urungu rwaremwe ni ikibumbano kambyite gutyo. Baragiye kwa kundi afata agasura ugateranya n'akundi muntu amaboko y'undi muntu bararemwa. Yanditseho Frankenstein. Yarajya kubura urubaho
arangije nta kindi cyasigaye gahunda ni ekoti itaramutaba kiraho muri iryo rimbi rimwe harabaje nako ni ibintu cy'abantu. We have been waiting for you. Twari tugutegereje bagabo kumera bana abadayimoni. Welcome with us. Uremera kujyana natwe tayare baniga baramwambaye ku mugoroba umwe amaze gushingura Frank baniga baramukoma ya filime sasa hano ari ikintu kimeze nk'umusaraba ariko kiri ikintu cy'ikimenyetso rangije batanururu baza nk'uruti bombi ikintu hano mu mutima kumbe dore ya madayimoni ayijomba ikintu kimeze nk'umusaraba birashya kumbe hano hari ibibumbano ntabwo ari ibibumbano hanze hari ikiri mu bibumbano ya filime sasa ako shiya dore agataye dore bobo kacwawe bobo dopika wabonye baranye ukuntu basa hano hari ibisura tayare bagiye ku mugabo Imperius wanted it brought back. ati we mukubita Nebulous aramushaka ari muzima yavuze ngo tumushyira ari muzima. Nebulous ninde bashyiraho bya bibumbano nabyo bya bibumbano kumbe na bamarayika banyaguza ya madayimoni raka bayohereza ikuzimu. Ese we ntabwo mwari mukumbuye utuntu buto vugira ngo samano mideya bamarayika baraje bicaye amadayimoni bayasubiza ikuzimu. Dore wowe kacukobwe ati kira byari ibya nyuma. What do you suppose it was? Asa tucyo dushaka cyo nicyo cyanya cyangwe ndatsimbizi The demon before, ati naburize muri kiremwa muntu cica idayimoni kuva na mbere and with such strength. mini akara koresha ziriya mbaraga bamarayika nabo bikanzemo. Time since I've seen demons this far north. Ati byari hashigiye mbona amadayimoni ataza muri aya majyaruguru. There must have been something special about it. Ariko biri kose kino kintu ntabwo ari umuntu gishobora gifite imbaraga zidasanzwe muri cyo. Something Neberius wanted. Bisa nkaho ari ikintu Neberius ayifuza. Ibwo n'aya madayimoni yavuga ati Neberius amukeneye ari muzima. Nawe baramwita ikintu ntabwo bamwita umuntu. Barangije hamwe bashyinguye Frankenstein basangamo igitabo Victor Frankenstein. Igitabo yanditse mu 1993. Kumbuye umugabo ko yakoraga ubushakashatsi uburyo bunako yagera afata imibiri y'abantu akajya nayiteranya akaba yiremamo umuntu. Is it true? Ati ibihuha koko ni impamo. The rumors are true. Kirongera kirahumeka. We ni kizima. It's alive! It's alive ni kizima. Kumbu kwa kangutse cya kintu. Uruteranya nyo. Nyiri cyubahiro. Baba marayika bamuzanye hakuno. Hano araba hari. No more than a wild beast, Your Majesty. Ntabwo gikireza n'inyamaswa y'agasozi. Quiet. Be done with this. Mu kirimbure tuba turangizanyije nacyo. Rangije. Wae utabujas. So, you understand reason. Rero se nabasobanukiye impamvu Where am I? Ndiye. How did I get here? Muri nageza no guti. The creatures that attacked you, what did they want? Aho ubundi ibiremwa by'umwijima byakwatase byashakaga iki? I don't know. Ntabwo mbizi. We heard them speak of Neberius. Ati twumvise bivuga na Neberius. Seems he wants this thing alive. Ati twumvaga bivuga ngo Neberius ngo mukene ari muzima. Neberius wants it alive. Neberius akeneye kintu ari kizima. All the more reason to destroy it. Bivuze ngo Neberius kuba gishaka kintu ari kizima. Niyo mpamvu tugomba kukirimbura. No! Oya! Gideon. Aravuze. Gideon nibyo bita judo mu gifaransa. Geze gutya. Yaraje azamura ikiganza. Uramusatsi ku gahanga. Arebye neza arebye igisura. Igisura niyo ndodo gusa. Uraho murajya arakireya. Not it. Ati ni umuntu him not it ni umugabo. Mwimwita ikintu. Bayintari yorewa. High Queen of the Gargoyle Order. Ati ni genda umwamikazi wa Gargoyle Order. Cyangwa se agace gashinzwe umutekano ku isi. This is Gideon, my most We yitwa Gideon. trusted warrior. Ati niwe muntu wanye nizera kurusha izindi.
You were attacked by 4 demons under watatswe n'amadayimoni ane the command of a dark prince called Naberius. kandi aya madayimoni yari yoherejwe na prince cyangwa se igikomangoma cy'umwijima na Berius. Fortunately, Ophir and Keziah were ati mu by'ukuri sibyo umumarayika wacu twa Ophir na Kazaya watch nearby. bari barayironda aho hafi aho ngaho Were and brought you here niyo baba bamenye uriwe bakuzana hano to our home. hano muhiri wacu ni Lenoa niwe mugenzi mwamikazi ushinzwe mugenzi agakiko k'abagogel bari umutekano hano ku isi ni abamarayika bo barunga amadayimoni ariko bakora intambara zabo mu ibanga By the great archangel mwihangane neza ubuzima gato yamwe hasi cyagarawe. The gargoyle order was commanded into being by the at gargoyle order yashyizweho n'uwitwaga Mikayeli marayika Mikayeli great archangel Michael. great archangel Sacred duty to wage war against the demon horde. ati twatumwe hano kugira ngo dushore intambara ku madayimoni yabangamiraga abantu b'Imana. 6 legions of hell-spawned creatures and ati hari ibitero 666 byoherejwe na Satani nyuma y'ibirwa ngo mu ijuru kugira bizonga abantu hano ku isi. by Satan after his fall from heaven. Yeah. Humans think of us as mere decoration. ati abantu iyo batubona hano batubona nk'imitako. They do not know, nor could they conceive of the brutal ati ntago bizera ko hari ibyo batabonesha amaso yabo, hari intambara turwana zo mu mwijima hano batabonesha amaso yabo. unseen war izo nizo ntambara twoherejweho hano. every day. ati nizo ntambara duhoramo buri munsi. A war that may one day determine the very fate of all mankind. ati kandi izo ntambara turwana z'imyijima nizo zagena ahazaza h'ikiremwa muntu cyangwa igeno. You have now been drawn into this war. rero nawe bamaze kunaga muri iyi ntambara niba watangiye kwatakwa n'amadayimoni ukaba wayabona ukayabonesha amaso yawe intambara uyirimo, kuko umuntu muzima bano bantu twebwe ba buri munsi ntabwo amadayimoni twayabonesha amaso yacu. sibyo ko hari n'abo tubana ukabona ko ari dayimoni yigendera. nawe nutse Yes. ntabwo nitaye ku isi y'abantu, Stories of you. ntabwo twumvishe inkuru zawe. Shunned by your human creator. ati twazumvize ku muntu usanzwe wakuremye Lost and alone. bose wagutaye kandi usigara wenyine. You would be welcome here. ariko usibye ko hano wahaza igihe cyose ushatse urisanga. Until we learn why Naberius wants you. ntabwo tuzakureka ngo ugende gutyo paka umunsi uzamenya na Berius icyagushakira. I ask that you stay with us nakagusabye ko wagumana natwe within these hallowed walls. ugumye muri izi nkuta waba utekanye nta dayimoni yagusanga hano. Imagine ndakomeza inzira zanjye. being murdered Victor Frankenstein's wife. nyiricyubahiro yo majesty iki kigabo cyishe umugore wa Victor Frankenstein. All in the heat of passion. ati ibyo byose byabaye kubera ubusazi bw'akanya gato. Driven by emotions he was never taught to control. yayobowe n'amarangamutima ye atarabasha kuba yakontorora kurakara agahita reactinga. He may be more human than he realizes. ahubwo uyu nubwo tumwita ikintu ashobora kuba ari umuntu birenze n'uko abikeka. maniga arakomeza. Understand Frankenstein never offered you a name. ndabizi ko Frankenstein mbere y'uko umwica ntabwo yigeze aguha izina. I should like to call you. nakwifuje kwita Adamu. I promise you this, Adam. ndagusezeranye mw'ibi Adamu. Each of us has a higher purpose. ati twese ubwo turi ahangaha dufite impamvu zacu tuza hano kandi zikomeye. Yours has simply yet to reveal itself. usibye ko impamvu ya Imana yakujya kuduhuje nawe ni impamvu ikufatikana usibye ko itarigaragaza, ariko vuba ngaho iraza kuba yagaragara tuyimenye. maniga ntabwo bamuhata. Some of the scapulars of our fallen brothers and sisters ati hano hari intwaro zimwe na zimwe z'abavandimwe bacu bagiye basiga hano. After many hard-fought victories, ati barwanya intambara nyinshi bagenda bazitsinda babona amaranga akomeye. remain strong. ati nubwo turwana n'abadayimoni ntabwo acitse intege ko buriya n'abadayimoni bari abamarayika bigumuye ku Mana. To help you survive against them, rero kuvana ku haroka ibyo binazi mwamikazi wacu atubwiye ngo tugufashishe intwaro hano z'ibanze. demons kubona Berius nawe ari umuhungu wa Satani cyangwa se Dark Prince nawe aragushaka ubutitsa. crucifix or holy water. hano dufite rwose ya misumari babambishije Yesu yagufasha amazi y'umugisha. sacramental, by marking them with the blessed symbol of the gargoyle. ati hano hari ikimenyetso rwose cya gargoyle order. icyo kimenyetso iyo gishyize ku ndwara iyo ari yo yose cyashobora kuba cyakwica idayimoni. ikimenyetso cy'udukoni dutambitse dutatu n'akandi ka kane gaciyemo hagati. Its spirit descends to hell, ati iyo wica dayimoni roho yayo isubizwa ikuzimu where it remains trapped for all eternity. aho iguma ifungiye iteka ryose. Gargoyle. We are sacramental beings of light and good. ati turi ibiremwa by'umucyo ntabwo twe dusubizwa ikuzimu, ntabwo tudisendinga, We ascend. dusubira kwa data twese turasendi. Helpless creatures that have no souls. ati cyane cyane akenshi iyo duhuye n'ibyo biremwa bidafite roho. buriya n'abadayimoni aba afite roho y'ubudayimoni nyine.
Maniga agize gutya hanabona ibintuze ebyiri. Want those? They are blunt and crude and far too heavy to wield. Ati izo nkoni ufashe gutyo ziraremereye cyane, ntabwo wazifatisha ibiganza byawe gusa ziremereye. Ubu umugabo nawe ni ikintu, ntabwo ari umuntu arakomeye. Reba ukuntu azihindukiza. Ayo ni amaritera birateruye. Strength and speed and stamina. Ati wa mugabo ufite imbaraga, speed na stamina. Far beyond that of any human. You could use those gifts. Wowe urenza abantu ba buri munsi wakoresha izo mpano zawe. Take sides in a war that you are already a part of. Ati iyi ntambara n'ubundi wayinjiyemo, fata uruhande ujye uruhamaho. Menya aho uhagaze. Bekera intwaro bamwemereye kuzikoresha. Adam yari kumubwira ntabwo abyumva neza. Ntabwo izi ntambara zikeneye. I do not care how many demons it descended. Ntabwo niteye ku madayimoni yasubije ikuzimu. You should have let me destroy it. Ariko akaketse cyejo ngo tukakirimbura. The risks. Ntabwo ndi mu myitamenya risk y'ibintu ngiye gukora. The fact is, Kumbe unuza nene wa yarata gitabo cya Frankenstein. Adam is alive, Atuko Adam akiri muzima. and all life is sacred. Izo ngo ubuzima bwose ni ikibazo. Neither are we, Ntabwo yavutse. Gideon. Gideon natwe nk'abamarayika ntabwo twabyawe. Ntabwo turi ibiremwa. Here, Ahubwo akira hano. lock this in the vault. Iki gitabo genda ukibika kure cyane muri vault cyangwa se muri coffre fort. Must never fall into Naberius' hands. Iki gitabo ukibika ahantu kure ku buryo atazajya kigwa mu biganza bya Naberius. It is but a book, Your Majesty. Hako ni igitabo gisanzwe. Proof that God is now no longer the sole creator of man. Ati icyo gitabo kirimo amabanga ya Frankenstein agaragaza yuko Imana atari yonyine yabasha kuba yarema umuntu. Mvire filime z'iyi minsi. Bwatinze Maniga bamuhaye uburenganzira, niba yabiyungaho agumane nabo niba atanabishaka nabwo. Adam, If ever you should change your mind, nuramuka indi intekerezo zawe, find refuge here. hano iteka zahora ari ubungiro bwawe. Maniga iryo joro baramuretse. Others is a mistake you only make once. Ati kwizera abantu ni ikosa nakoze rimwe. And so I resolved to seek out the farthest corners of the earth. Ati nibwo nahisemo kuba nakata iyi si yose, njye ndebe inguni zose z'isi. So Nagiye kure corners of the earth where no human aho muri muntu uzambona, would ever yaba amadayimoni cyangwa se abagogil find me. batazigera bambona. So many years passed, Imyaka yaragiye irahita, yet I did not narekeye naho kuba namenya aho ibihe bigeze. grow old and die as humans do. Usibye ko njye ntabwo nsaza cyangwa ngo mpfe nk'uko abantu bigenda. Victor Frankenstein's final curse. Ati nabaye nkaho ndi umuvumo wa nyuma wa Frankenstein yaremye. I thought Naberius' demons had forgotten me. Nabanje kujya ko amadayimoni ya Naberius yanyibagiwe. But I was wrong. Gusa nari naribeshye. Amadayimoni yamuhigaga amanywa n'ijoro. And I unleashed all my rage upon them. Nibwo naje gufata umujinya wanjye wose ngutura amadayimoni. Nanjye nangira kuyakoramo akazi. Utangira guhigana bukwari. Utangira gucana. Amadayimoni yose ya Naberius. I had hidden long enough. Nihishe bihagije. Now I would hunt those who were hunting me. Nanjye nafashe umwanzuro wo gutangira guhiga bose bari kumiga ariyo madayimoni. I returned to the place I had left so long ago. Nasubiye ahantu nari naravuye kera cyane. Yagarutse muri wa mujyi. The world had changed in the time I had been gone. Ati kiremwa muntu cyarahindutse mu gihe nari naragiye. Things had not changed. Gusa hari ibitarahindutse. If the demons could find me in the wilderness, Nimba amadayimoni yansanga iyo mu kidaturwa cyangwa muri ayo mashyamba, it was only a matter of time before they found me here. bivuze ngo cyari igihe gito kuba amadayimoni yamenya ko nagarutse mu bantu. Dore igisura. Ni Adam. Izina yahawe na wa mudamu uyobora abamarayika ba Gideon. Amadayimoni niba arimo arampiga, naje gufata umwanzuro nanjye wo kuyahiga. Tayari. Tirimba yaransanga mu mashyamba akajya kunshakira iyo. Nibwo hano bivuze ngo kumbona ni vuba. Amadayimoni ayobowe na Dark Prince Naberius. Neza navanaho ibikoresho. Tayari! Naberius. Ari he? Where is he? Naberius ari he? Police! Wewe brats, police!
Put down your weapon! Shira intwaro zawe hasi wa mugabo. Kidayimoni kivuganye umupolisi. Saza Frank. Mwani kiboko. Tayari. Tangiye kuyivugana. Tangira kuyahiga. Ati byamiza kuva zamani. Nabakene ko yamenye na Iberius ari Dark Prince. Koma ngo bacumwijima. Dore Daimon kuzamuka. Frank waracyafitemo akantu k'ubuntu. Sibyo ko nahise umuntu. Ibimanyu bagiye bafata imibiri y'abantu bitandukanye. Bagenda bahuza ingingo z'abantu. Baramurema. Yaremwe na Victor Frankenstein. Agiye kubona muri akagabo karambukiranya hakurya. Baraho kwinjiye. Akiraho. Ari marayika yajira muyora. Kuri no sasa. Si yaragiye itera imbere. Good evening, Mr. Wessex. Tumugora nguzanya ko wa Wessex. Does life begin? Atana no buzoma butangirira. Tonight's ni nawo burangirira. It's the culmination of 3 years of work. Time is rwose uyu mugora ngo ngiye kwereka ubushakana tumaze imyaka 3 dukora. fleeting, Dr. Igihe kiba cyajya Dr. Wade. Waste mine. Wenyagiriza umwanya nyereka ibishoboka. Commencing reanimation sequence. Tangira rwose barazamura sequence ya mbere. Attach clamp amplifier set. Pulse generators Hano batangira mugenzi. Wari machine bakoze ngo utanga ubuzima na bwambura umuntu. Nyakuba Wessex bari kwereka umushinga barimo. What is currently dormant. Atana cyambere nuko umutima uratuje bapimera kumbeba. 3 2 Ara gatatu gakubitisha umuriro turebe. Clear and shock. Clear and shock. Kubitisha imbebari umuriro bayikize ibitsinga nk'ijana. Muscle spasm. Nayo bayidoze kwa kuri Frankenstein yadoze nde? Adam. Electroplexy in both atria. Ventricles. Nabo no guhangana n'Imana. Nabo bashaka kugeza kwa bare babuje cyo bahereza ikiremwa muntu iki ubuzima. Naho naho kwanza ubwo ni ikiremwa cyabo. Ventricular fibrillation. Subject going into cardiac arrest. Up the current to 50. Bapimira hano kumbeba. 50. On the heart. Aya zamura umuriro ugeze kuri 50. Double it. Ukube kabiri ukira kwijana. Pulse is fading. Terror. Umva yimbe batara. No, I can't. Zamura umuriro. Double it. Ukube. It's already. Turayica n'ubundi mbeba yapfuye turi mwahido zadoze. Kubitisha umuriro. Urako yazanzamuka. Kubitisha n'imbeba amashanyarazi. Tayare. Erege byo mwegera byose kubikora bizabagora. Mbeba tayare ahubwo bayinangurira rimwe. Barangije kureba gutya we mutima uri muratera w'imbeba heartbeat To life support. Life support. bongera akayongerezo cyangwa life support mutima w'imbeba uri muratera mu njyana imwe. It's breathing. Iyi mirahumeka baganga bishimyemo wa mugabo Wessex yegera imbere yitonze. Sir, Yakobo, situation. dufitana akabazo. We have a situation. You're certain? No, sir. But the way it attacked. Ati rwose nyakwa ukuntu cyatwatatse. Strong and fast like a gargoyle. Ati rwose yari afite umuvuduko anakomeye nk'abagagel. It descended 7 of us. Ati cyasubije kuzimu barindwi muri twe. I managed to fight it off. Nashoboye guhangana nacyo. I think I wounded it. Ariko nagikomerekeje. I think it's wounded. Ndakeka cyakomeretse. It descended 7 demons. Yasubije kuzimu amadayimoni 7. Yet you escaped. Hanyuma urangije uracika aho kukica. Well, I thought you'd want to hear this. Impamvu nacize nanje kugira ngo uhereze amakuru nawe byumve. Yes. Watekereje kwe you presumed. Wanekereje muri make. You presume to know what I want. Hanyuma watekereje wowe muri wowe uhita umenya ibyo nkeneye ibyo nifuza. Ariko umugozo cyanuka kuri sebura atari ko boss natekereje mbona yuko byari byo bikwiye kandi ujya kajya gucyanuka muri business itari yawe. Well, considering how long Nkurikije igihe giciyo the creature And you kono thought twayeka kino kiremwa I'd want you to tell me about the creature rather urangije wowe ubwawe wibwira ko nkeneye ko umpa makuru kuri iki kiremwa than capture it yourself. That's wumva ko kuza kuma urugambo biruta kumfatira icyo kiremwa. the choice you made. Niyo mahitamo wahisemo wananiwe gufata icyo kiremwa uza kuma amagambo gusa ubona ko amagambo ariyo nari nkeneye. Magasi yagera ku ruhande
uratangaje pe masala vuno gikanu Garcia ntuzogere n'undi munsi ntuzogere kucyanuka ngo wowe watekereje ngo wumva ibyo nkeneye cyangwa ibyo nshaka barire rwose nyakubamba barire abakozi bajya barabucyanuka ngo bose ngo njye narebye Prince Naberius kumbe Prince Naberius. Mubare Prince Naberius. Kumbe Prince Naberius yanaje yikorera umushinga yebaza nka Wessex. Kumbe do. Ya Gegel aho baba baragiye bafata maniga haciye imyaka magana. Yara mubuze. Madayimu nabona aho bamuzanye. Bazanye maniga banagama indani. Wamareka namutabaye bwa mbere. Ofia baretse baramuhambira barakujisha hano baraguhambira barangire babamba Garcia sasa bwa mbere twarakurekuye ngo ugende mahoro kuri ejo ntabwo tukureka bahambirira hakuno. You begin the final stage. Bodies are the most complex living organisms in the universe. Atiranya kuba Wessex ikiremwa muntu cyangwa se gukoresha imibiri y'abantu bapfuye ni gukoresha umubiri w'umuntu niyo yuntu cyambere kigoranye cyane kuri iyi si. Animating a simple rat is one thing, but twakoze ubushakashatsi kumbe bana nakarukoroke. A human is still far out of reach. Ariko kwa twapimira ku muntu ibintu bigoranye. What do you know of a scientist? Victor Frankenstein. Frankenstein is a myth. Victor Frankenstein ni bihuha. Bano bavuze jo bundi azika bagabari imoto. A horror story made up to scare children. Ni inkuru rwose zahimbwe zo kujya bajya bakanga abana. To wait, however, I would have suspected that a scientist in your particular field would Frankenstein numuganga nakavuze ko ari mu scientist nkawe bari muri kibuga. Stories just might. This is in fact. Well, electricity couldn't be harnessed in the 1790s. Ariko rwose nta muri wari wagize ko umuntu yarema umuntu mu 1990. Channeled into a human subject. Uburyo bupimire ku muntu pe. And where did he go? He disappeared. He was a human corpse. Why not share his technology? You were paralysis. Perhaps he wasn't as magnanimous as you are, Doctor. Every scientist keeps a record. Even when their experiments end in failure. Look, there ought to be at least a record of his work somewhere. Drawing. Welcome back my people, arachari umungu wanyu Sakalada Premier nk'ibisanzwe. Uyu munsi ngabanisanze muri Dropic Electronics aho nje kubereka ibikoresho byiza bya electronic bigezweho kandi ku biciro byiza. Aho tubafite amatelefoni meza cyane nk'izi iPhone 17 Pro Max, MacBook ndetse n'ama headset agezweho nk'iyi nambaye, screen meza cyane, JBL speakers ndetse na PS z'ikinyejana. Ewana ibintu muri Dropic Electronics n'uburyohe, ibintu byose biri kuri price ziri hasi cyane ko turi mu mpera z'umwaka. None akarusho abantu bafite Apple phones cyangwa se telefone ya iPhone, ubaye udafite ubushobozi bwo kubayigura icyarimwe, hari promotion yo kwishyura 40% cyangwa se 40% andi ukajya wishyura mu byiciro buri cyumweru ukagira amafaranga utanga, ariko kuri condition imwe gusa, usabwa kuba ufite akazi. Aracyariza Premier hamwe na Dropic Electronics. God bless. A set of notes. Just because something is yet to be found does not mean it doesn't exist. Doesn't mean that it doesn't exist. But if Frankenstein was real, if he really did animate a human, would it help you to study it? Prince Naberius. Yes, absolutely. Okay. To be over 200 years old by now, there would be The only one of its kind, Dr. Wade. Subject might live.
cyo dukeneye kwa kumenya nuko ikintu gishobora kuba cyaboneka. Kumbe ikintu bavuga ari abagitwaye. Baza hakuno. Ours is a war that must be fought in the shadows. Ati inambara yacu ni inambara turwanira mu mwijima. It is not an open battlefield for nagari inambara y'ukarubanda. You to do as you please. Nuko ukora nk'uko ubishaka. Sending demons, aren't I? Yeremo nasubiza amadaimoni wayo. Do not pretend that you are doing this for us, all mankind. Niwije ujya kwidefanda uvuga nkaho urimo dufasha mu ntambara cyangwa ufasha abantu. You care only about yourself. Wamugabo wireba wenyine. Adam. Do you know a human was killed in that alley tonight? Urabizi ko ari umuntu wapfiriye muri iyo ntambara y'ijoro ryashize? Didn't kill him. Yego nagarya mwishe. Your actions led ibikorwa byawe directly to his death. Byatumye hari umuturage ubipfiramo. Naryo ni ikosa. Bano boherejwe na Marayika Mikayeli ngo baza bacunga umutekano w'ikiremwa muntu. I'll be more careful next time. Utare nzicunga. Will not be a next time. Nta gihe cyo butaha kizabaho. You will remain here until the Queen decides what to do with you. Uzagumana ufungira mpaka igihe umwami kazaza afata umwanzuro wo gufungurwa. You cannot keep me here, Leonore. Leonore ntabwo mwamfungira hano. I can hardly risk unleashing you on the streets of this city. Ntabwo nakongera gukora ikosa ryo kuba nagufungura ngo usubire muri iyi mihanda ujye gukora amafuti. My life is my own. Ubuzima bwanjye ni ubwanjye. You will not take it from me. Ntabwo namwabunyambura. Your life was not granted to you by the grace of God. Ntabwo ubuzima bwawe bwawe ni mwezi w'Uwiteka. It was fabricated in a laboratory. Ubuzima bwawe bwakorewe muri laboratoire. And until you learn to use it wisely, I will do what I must. Then you are better than Niberius. Niberius. Nino warahinduka. Unatane n'umwana Satani Niberius. Atugora uraga nawe. My first thought was to have you destroyed. Ati nejo zobane kuzamo kwari kukurimbura. But then I looked into your eyes. Ariko nebaga mu maso hawe. And do you know what I saw there? Ushira bonye mu maso yawe. Not a soul. Ntabwo nabonye mu roho. But the potential for one. Ahubwo nabonye ubushobozi bwa roho imwe. Now all I see is darkness. None bicho ndimo ndabona n'umwijima muri wowe. Wabaye ikindi. Baguhambire paka. I know of no other way. Ariko ndabizi ko nabundi buryo. I am not human. Ndabizi ko nari umuntu. Nor a gargoyle. Ntabwo ndi umugogile. Ntabwo meze nk'abamarayika bavuye mu ijuru. Nor demon. Ntabwo ndi daimoni. I am like none other. Nta na kimwe muri ibyo meze nkacyo. Genzi ko ngo ntagira uryo kwiheba. Mwana bufashe ishene tu. Ofia. Marayika mutabaye kabiri. Nyaka magana bishiza aramutabaye. Creature from the cathedral. The gargoyles will plan to remove. Sasa no bakoza kanama na Niberius n'abahungu be. Cyangwa muri filimi. How do you plan to remove the creature from the cathedral? Asenya kuba rapanga gute kuva kwa abana kira shimwa muri ya katedrale cyangwa muri rusengero. Gargoyles will protect it like one of their own. Atabagogail baraza kurinda kira cyaremwe nkaho ari mwene wabo. Yes, I shall be counting on that. Twese turabizi ibyo ngibyo. Our casualties will be high but necessary. Ati bagenzi bacu bashaka kuza kubikomerekeramo ariko biraza kuba bikwiye. Zuriel. None of my legions ever na kimwe mu bitero byanjye had so worthy a commander as you. Ati rwose cyaba gifite agaciro nk'akawe. Would they have sacrificed themselves so bravely, so ati biremwa byose dufite ushaka kuba byakwitamba kubw'umutima w'akazi wose willingly for anyone less? Ati kubw'ikintu cyari cyose. You know what this could mean for them. Kandi urabizi yuko turamuzobonye kira cyaremwe byadufasha kuba twakongera twagarura abapfuye mu bazima. Do not forget. Ibyo nubyibagirwe kuba twatanga amadaimoni yacu akabipfiramo turamutubonye kira kintu Victor yaremenye Einstein byadufasha kuba twakongera tukaba twarema ibindi biremwa. Now bring me Frankenstein's monster. Genda uzane kira kinyamaswa cya Frankenstein. Dore ngo baragaba igitero kuri katedrale. Dore ngo baragaba igitero ku rusengero. Urusengero rwuzuyemo abamarayika muri iryo joro rimwe. Nambara we arakabobo dopike dore gasura wakacukwa we. Aba bantu barajya ishiya. Outside the cathedral. Amadaimoni amaruzo za katedrale nangahe. 50 arenga. Ibitaye bobo. Dore amadaimoni gwarinjira umugi dore barajya muri katedrale. Araka Gideon. Dore amadaimoni arashaka icyaremwe cya Frankenstein. Bamarayika baramanuka
nabo barimanukira. Dore intambara ngo irarota, dore intambara mu mujyi y'amadayimoni n'abamarayika. Nakubwiye bitandatu nanga bari menshi, upfa kuvuga ngo Medea barambara bambari ba Niberius bano baraha. Ati rwose mana turakwaka imbaraga zo kuba twakoreza amadayimoni yose kuzimu asanga se muri Satani, mana duha ubushobozi. Intambara mu mujyi, intambara irarota. Niberius bavuze ngo baramutse babaye bafite kiriya kiremwa cya Satani cyanuza cya Franka, bashobora kuba bakongera bakarema ibindi byaremwe bikagaruka ibuntu. Awe gitaye mu bwoko kacukawe, bamarayika baraje barabishwanyaguza, ariko nabyo ni byinshi. Daimoni ni menshi. Urindi cyaremwe, secure the creature. Ofi ya mwiteguri barindi cyaremwe. Rugamba abamarayika no babigenderamo, nawe usanya n'udakoramo. Bamarayika iyo babishe basubira kwa data twese. Bazamuka mu daimoni zo rikatana mu muriro. Gideon bana y'intwaro, Gideon bagana abandi bamarayika bungwanyi biteguriye intambara. We munindi mana zanje, ati mugice benshi bose mushoboye. Inshingano zazanye ku isi ni ukurinda ikiremwa muntu. Ati izi ni inshingano zacu tugomba twanapfira. Rugamba we intambara nyayo. Raka Gideon n'abagenzi be nakubwiye Medea intambara we rugamba bya nyabyo. Bamarayika ku madayimoni biraherera he. Yewe Patagasia Hakunino Bichaho Ofia, give me a weapon. Ofia muminwaro. Let me fight for my life. Ureka ntwaro ubuzima bwanje. Muminwaro mwabashenzi. Ofia fungura cyaremwe. Nambara y'amadayimoni n'abamarayika. Fata intwaro mwana, fata igikoresho bro, afungurira icyaremwe. Ubundi icyo dayimoni Prince Daka Prince Niberius akeneye irareka turore. Bise I Frankenstein Ofia najya mu ntambara. Rugamba we rugamba za nyazo, ntambara we bya nyabyo. Kubwiye bitandatu nanga bari menshi. Tayari Kakowa mugenzi ka Ofia barakabazi nakonezaya. Yewe Ofia bamuhanduye mu mutima. Tayari nabasubire wawe wamutumye. Bano bamarayika ntabwo baba baritumye, baba barabatumye. Yewe sangahe mu kadomo z'ijuru ntambara muri katedrali tayi bobo ko twawe. Yewe dapiki baramuzi bobo. Tayari rugamba ntambara bya nyabyo. Chomono adayimoni ni menshi. Niberius yavuze ngo ayapfa yose turamusubonye kiriya kiremwa, turamusubonye Adamu, tukabona ko Frankenstein yamuremye, ntabwo tukaba twagarura amadayimoni ibuntu, tukafata bapfuye tukabasubiza ubuzima uko Frankenstein yabikoze. Ese birakunda cyangwa je ne connais pas mugano cyane. Kezaya I'll do what I can. Nakora ko nshoboye. Oya I wish to be with Ofia. Nakifuje ko Ofia yaba ari kumwe nanjye, ariko ibyo ntabwo byemewe n'itegeko. Ntabwo nzongera kugaruka hano ukundi. Nako mugenzi bari bakarangije. Roho yako tayari kwa iki abera tuzataha. Aracomoka kumbe kumbuye ko ari hakuno Renowa mara yabagenzi uko bagenda. Mujyana mfasha abandi mu ndeke ngenyine. Nabari bari nze Renowa nabajya gufasha abandi.
kumbe hari igicungiye hakuno abandi bamarayika bari kuri katedrali babiri bagiye kuri katedrali nta mumarayika wasigaye hano hari icyo maniga yafashe. Where's Niberius? Niberius ari They're expecting you. erega nabo baragutegereje. What do you mean expecting me? uzavuga ngo baranegereje. We knew the gargoyles would do everything they kandi tubizi ko abagagel bari bukora icyo bashoboye cyose could to keep you out of Niberius's hands. kugira ngo bakurinde kubashyira mu biganza bya Niberius. kumbe hano barimo arasengera hari amadayimoni yahageze. The greatest treasure. ariko hari icy'agaciro basize kitarinzwe. All we had to do was lure Gideon and the others away. Iyo twagomba gukora kwa kugira ngo tuyobye Gideon n'abandi bamarayika bajye kure ya hano. This one has a message for you. Ahubwo hari ugufitiye ubutumwa. From Zuriel. Ubutumwa bavuye kuri Zuriel. hano icyo afasha arahambira. Biraho Zuriel ajyanye uriya mwamikazi. ubundi ibyo birakureba iki? You're going to rescue her? jya kumutabara gihundagura. She locked you up. yaraguhambiriye aragutesha n'agaciro. Nothing to her. ntacyo uri cyo kuri uriya mudamu. A grand human mistake. kuko we agufata nkaho uri ikosa ryakozwe n'ikiremwa muntu. bata urusenzi tuzana kuri amazi y'umugisha holy water. Where is she? Kwabwa ari hehe? Walton Theater. ari kuri Walton Theater. Gideon is to bring you there in exchange for Leonor. bari byari itegeko kugira ngo Gideon aze kujyana agwereze Niberius barekure Leonor. Okay. Kidubika amazi y'umugisha aragitwiga gasura ndekura ingegera. Descend in pain, demon. subira mu kuzimu muri bwa kintaziwe. maniga arangije amenya gahunda ihari. bashimuse Leonor uhagarariye Gilgal kugira ngo abamarayika baze gutwara nde Adam babasubize Leonor. gatinze hakunino bano ko bakaje Gideon na bagenzi be dore gisura wokacuka. bagenzi babo bahashiriye. The light embraces and protects thee. Sir. atura umuriro ducingira ugerwa muri turinzi ugera hano. What are your orders? uratanga ire tegeko. I beg you to reconsider. There's no time. najye dufite. It's sacred. You cannot remove it. ntabwo wafata cya gitabo kivane mu bubiko. Full responsibility. atuba ibintu by'inshingano zanjye. This. None of us do. And the queen. Ntabwo byemerewe n'umwamikazi ntabwo byemerewe. Authority is not the problem. It is. basize icyo kibazo. Of course I know. ndabizi icyo muri kumbwira. The spiritual leader of the entire order. ati Leonor ni spiritual leader ni umuyobozi w'imyuka hano ku isi kuri twese niwe turi hejuru. Our only direct link to the archangels. ati Leonor nicyo kiraro cyangwa se niyo link idukitsa kuri marayika murinzi archangel Michael. Not her, we're but a dying flock of vigilantes. tutamufite twaba tumeze nk'inzerere ziraho zidafite gahunda. Is that what you want? sibyo mushaka se? ngende mbaye igitabo cya Frankenstein baduhereze Leonor. ngo bari barakibitse muri coffre-fort nini cyane. dore imfunguzo dore coffre-fort. bya bintu ujya ahantu ukabona ngo harimo intuza. Gideon yemeye gutanga igitabo. kumbe inyuma ya alitari yaho padiri abwiriza munsi ya alitari harimo amesikariye. esikariye zimanikamo munsi. ya jana igitabo bakibitse kimaze ibinyejana. Niberius yabwiye Zuriel umwe mu bakozi be ati abadayimoni yose yapfira hariya. turamaze dufite ikintu kinyamaswa cyo gitabo. ati man mbabare may God forgive me. ati kwakoya tukabigarura ibuntu. baje cya gitabo. kumbuka marayika aca hejuru maniga yaciye hakuno. tayare bari waparitse gutyo. Gideon. You are Gideon.
Gumahoro Gideon. Your Majesty. Nyiricyubahiro. Have come. Weapons! Ntabwo akaba yaje intwaro. I am unarmed. Nta ntwaro nitwaje. As you instructed. Uko wabinsabye. Where is Frankenstein's creature? Kiremwa cya Frankenstein kiri kumbe kiraho hafi. I no longer know. Ntabwo mumbizi. Gone to the cathedral, it had already escaped. Nasubiye ku rusengero kuri katedrale cya kiremwa cyari cyacitse. Wait! Buretse. I've brought something else. Ariko hari ikindi kintu nazanye. No! Gideon hoya. Tis the private scientific journal of Victor Kiri cyo gitabo kiri specific kiri kandi cyahishwe. Frankenstein. Cy'ibyo Frankenstein yakoze byari byanditsemo hano. We found it on Frankenstein's body the night we Twagitoraguye ku murambo wa Frankenstein. rescued the creature too. Ati imyaka 200 twakizaga kiriya kiremwa 100 years ago. imyaka 200 ishize. In detail, Kino gitabo kirimo details zose. the Frankenstein conceived, Uburyo Frankenstein yabikoze. constructed his, Uburyo yaremye kiriya kintu. and I pray that it might save my queen now. Ati ndizera nanasenga ko mareko umwamikazi wanjye. This place and let me ascend. Yaguhitajya gufata icyo gitabo gisubizaho cyari kiri. Ureke subire mu ijuru. Let me ascend. Gideon aziko ngo yari ubayoboye mu buryo bw'umwuka. Nago yamureka ngo yicwe n'aya madayimoni. Unaga hano. Fata igitabo. Gideon tayari. Kumbe. Tayari Samariya. Haruizi. Bamwita monster. Yakuba daimoni. Wanaga ari umuntu nta nubwo ari daimoni nta nubwo ari marayika. Ahubwo we ni icyaremwe. Tayari. Ni Adam. Yakuba daimoni asubiza ikuzimu. Kunino. Hari wazanye igitabo. Maniga arakurikira. Za hakuno. Yitonze. Gira gutya. Bana uzuriye yinjiye. Gira gutya. Kana tayari. Bana mikarita yinjira muri sanseri. Oza. This one came in just this morning. Morgue sold them to us. Oyo yajana mu gitondo. But the other organs are healthy. Heshima wangiritse. Nabuzima. Store it with the rest. Gerageza ko harimo abandi. Mohereza igitabo. Looks like Victor Frankenstein's handwritten account of how Ati usanga ibyari byanditswe na Frankenstein. bought his creature. Mbere yuko abura ariko byari uburyo cyaremye mu kiriya kiremwa. Ahubwo ibintu byiza kuri twe. Everything we need to bring back our fallen. Ati hano harimo ibyanditswe byose byadufasha kuba twagarura abo bose twabuze. We'll let the humans decide that. Ibyo bizahitwamo n'ikiremwa muntu. Kumbe hafi aho. Arura aho hafi. Mbona cya gitabo wese agifite. Arabanza bagashyiraho ikimenyetso. Rangije. Urana sanse nibizamuka n'impanuka je ne pa. Hano ameze ukuntu. Kumbi nyuma. Do. Abagabo bamaze imyaka ibihumbi n'ibihumbi bagenda batoragura imirambo. Kugira bazarebe ko bayisubiza ubuzima. Kugeza Satani yigeranyije n'Imana kuva kera. Kugira ngo barebe ko bakoresha ubwenge bwa Frankenstein. Barebe ko basubiza imirambo ubuzima. Cyangwa ze n'ibinanga. Bafata za roza subi kuzimu bazishyire muri iyi mirambo. Nibarangiza barembura ikiremwa muntu. Laboratoire nini. Reba filime sasa. Kunino. You asked for Frankenstein's creature. Wambaje ibyaende mu kiremwa cya Frankenstein. Edifying. Ariko nguzana n'igitabo cyanditse mu byose. Frankenstein. Frankenstein? There must be a record of his work somewhere. Wajya kubabasha ko ari ibintu ibisigarizwa by'ibikorwa yakoze. Did you get this? So akivanye. Is this real? Ni cyanyacyo. Me. Aho mumbwire. Musome ibyo musoma mureke mwangarurira abapfu banjye buntu. Kumbe wa mu Queen Rinoa yaje hakuno yihe bahebye.
We lost 16. twapfushije 16. Here's all of them. kandi bose barindwanye nziza. I should never have held him here. This was the ntabwo nakabaye namufungiye hano. creature's doing, not yours. ati ibi ni ibikorwa bya kiriya kiremwa ntabwo ari ibyawe mwamikazi. If it had not come back, Was I wrong to keep nifuza ko kitazagaruka. the journal from him? ahubwo nanjye nakoze ikosa ryo kumwambura cya gitabo nkakibika. everything you do is for the good of humanity. There is mabuja wikwirenganya ibyo ukora byose ni kubw'inyungu z'ikiremwa muntu. no wrong in that. nta kosa ririmo. However, now that the creature knows of the journal's existence, ati rwose cya kiremwa cyaba gihari cyangwa kidahari ntabwo ugomba gukora inshingano zawe. Why must you call him that? now that hasi kucumwita ngo ni ikintu. he knows, what are you prepared to do? ati bicyonse cyo nawe azi ibyo wapanga kuba wakora. Find Adam. mushake Adam. On every gargoyle you can spare. Post. hamagara abagagayi bose buri mumarayika wese mumushake. We bring him back here again? tumugarure hano se. Sacrifice even more of us to protect him? twongere dutambe abandi bamarayika benshi kugira ngo turinde Adamu wenyine. Or do we finally put an end to all of this and deny Niberius his prize as we should? hasi waretse Niberius ko twamuha ibyo yashakaga. May not have put Adam on this earth, but he did allow him to live for over 200 years against incredible odds. ati rwose ntabwo uriya mugabo yaremye Adamu ahubwo Adamu yaremwe n'Imana usibye yuko yahawe ubudapfa cyangwa se immortality yo kuba yabaye imyaka irenga 200. ntabwo twatubaye na Niberius amukoresha gukora ibindi. Not for you or I to deny God's purpose. ntabwo ari uburenganzira bwanjye cyangwa ubwawe bwo kuba twakwanga gahunda y'Imana. Imana ntabwo yananiwe kurimbura Adamu. Sooner or later, Your Majesty, ati vuba bitinde bigiye cyane ndamuzana. you will have no choice. usibye ko naza gusigana amahitamo mufite. mudamu aramubwira ati ntabwo Imana yananiwe kurimbura Adamu ahubwo ari gahunda y'Imana kugira ngo abeho imyaka 200. Eels. Eels. What was that? Njye nebikira. Electric eels. That's where he got his power from. ewe ngo n'ubwoko bw'umuriro noza Frankenstein yakoreshaga kera. 100 volts each. ariko uwo ni umuriro utarageraga no kuri volte 500. That's enough to kill an elephant. ariko uwo muriro wabaga ari namwe ushaka kwica n'inzovu. hano barimo barakopera ibyo Frankenstein agiye akora. 3 bursts of 5 seconds each. ati ngakubitisha nk'ikina mu masegonda 5. Makes you wonder how long the thing lasted. niba nibaza ikintu cyabaye igihe kingana iki. Think of it, all that energy coursing through its veins. niba nibaza buryo ki uyu muriro bawukubitishije kino kintu ugaca mu mitsi yacyo ubwonko bugakomeza bugakora umutima ndetse n'ibindi. What would it take to kill it? bivuze ngo wakoreshejwe bakirema wanakica. hakunino bumba yarowinjiye mu nuza muri cya laboratoire cya Wessex. bamwe bazi ko ari Wessex bano baganga ba buri munsi ariko twe tuzi ko ari Niberius Daka Prince maniga hakuno. Look at its eyes. reba amaso yacyo The way they hold you. buryo bimeze. It's a certain level. bumba barimo arasoma igitabo kumbe nyiri igitabo nako baremye muri icyo gitabo araho hafi n'igisura mu gitabo ari Adam. I think we've missed something. ariko ari forme zanga twabuze bakira aho yivirayo. buduha mu nyubako kure burundu bajyaga bari kumva ngo rwabayeho batararubona. akira ntacyo badafite n'abantu ba buri munsi. kiri aha barinzi n'ubundi bashaka runo runtu n'igitabo. tayare arizanye. Leave him be! mumureke we mumureke. My apologies for the zealous nature of our security. ati mwihangane rwose kuko umutekano muke uterwa n'abasekirite bacu. Perhaps if you'd simply knocked on the front door, the ariko iyo babyize rero uko wakomanze awkwardness might have been. ntabwo wakabaye rwose bino bintu bibaye. urinde Charles Wessex. By Charles Wessex. And you must be Frankenstein. kandi wowe ushaka kuba uri Frankenstein. My name is Adam. amazina yanjye nitwa Adam. We are all the sons of our fathers. ati twese turi abahungu ba ba data. Are we not? ntabwo ari byo se. Denying who we are only means that we are. kandi umuhungu wese wabyawe na se ntabwo yakwihakana izina rya se. I am a journeyman. njye ni umugabo w'urugendo. Son of progress. ati urugendo rwo kugera ku byiza. You seek to unravel the mortal coils of life. ati nk'uko wakuremye nawe yifuza kuba yakiraho ikiremwa cyazabaho iteka ryose. This is Dr. Wade. uyu yitwa Dr. Wade ni umuganga. World's most respected electrophysiologist. ati rwose ni umwe mu ba electrophysiologist bakomeye ku isi bubashywe. I've been trying to replicate
twashaka natwe kuba twarema Stunning triumph. ikintu nk'icyo Victor Frankenstein yaba yararemye, ariko byadufasha igihe. The journal has already been extremely helpful. Ariko icyo gitabo cyane buzamfashe, we genda gake, gerageza witonde Adam. Living miracle. Wowe uri igitangaza kibaho, you are a living miracle. You contain the answers so many seek. Ni wowe ufite ibisubizo abantu benshi bibaza. I seek my own answers. Ahubwo ngiye wishakira ibisubizo. Stay with us. Gumana natwe. Help us understand your father's work and together Udufata ko twasobanurwa akazi kaso. we can unlock those answers and more. Kugira ngo tureko twafungura ibyo bisubizo duhe n'abandi. Bakiraho. Yes. Yego. Victor Frankenstein gave you life. Victor Frankenstein yagwaye ubuzima. Not restore your soul. Ariko ntabwo yabashije kuba yagusubiza roho yawe. Goody. Sibyo se? Nayo ugiye kumushinga ibitoki. Hari wale nzuriyo. Maniga cha mu kirahure. Tayari yinjira indani kuri sanseri. Habura gato turore Maniga yibye igitabo boss amushakire kutamubura. Maniga yakuru muri sanseri. Ya. Bana igitabo. There's no sign of the creature. It could be anywhere by now. Ntabwo turabona ikiremwa gishobora Chewing the creature for the better. gishobora kuba cyagarutse ariyo yose. It will come back. Ati kimaze imyaka 200 irenga kiraza kugaruka. For what? Kigaruka gutora ikisi. Mr. Wessex. Nyakubahwa Wessex. Answers. Gishaka ibisubizo. Can I help you, Doctor? Nagufasha muga. By please explaining to me what is going on. Ase nyakubahwa wasobanura ibiri kujya mbere. We had a break-in. It's a simple security matter. Ati rwose cya kintu cyaduteye ni ibintu byabaye nabindi. With all due respect, sir, but Frankenstein's creature is alive. Bivuze ngo none se nakubangamiye ikiremwa cya Frankenstein cyari kizima. Why don't you go home and get some rest? Wamugabo batashika ruhuka. Who are you? Aburi mwabana muri ibiki. Gentleman works for me. Aba bagabo barankorera. Abo bana bakazi akora n'abadayimoni. A sort of extra layer of security, if you will. Nabandi bose bashinzwe umutekano n'abakozi banje. Well, your extra layer of security just blew any hopes I might have had of mshaka mwarenze no kubyinjira n'imfite. Ariko nibaza ni kimwe. Didn't you hear what it said? It wants answers and I'm Ureza ngo twamwa cyo kintu kimwe cyashaka ibisubizo. the only one. Gatugiye ibisubizo gikeneye. You may be right. Ariko ibyo vuga nibyo. Tired, Doctor. Moga urarushye ta. Kandi buranije. Get some rest. Ta ugenda uruhu. Nyakubahwa Wessex. We've lost both the creature and nabuza kiriya kiremwa mbura n'igitabo. Tonight. I will know. Nta bindi dukeneye muri rotaha ugenda uryama uruhuke. Hari ukuntu baza utuntu twinshi umuntu akagukwepa. Go home and get some rest. Muganga natangiye kwibaza byinshi. Twakwibaza bizadukoraho. In the visions of a madman. My methods. Kwari baragenda so mujye Frankenstein yavugaga. Ati ntabwo ndimo nandika bino bintu nk'umusazi. Ahubwo bisa nkaho ubushakashatsi bwanjye bwaciyemo. Graveyard has furnished the fuel. Ati bisa nkaho bizagera igihe amarimbi akavaho abantu bakajya bagarurwa ibuntu. Ariko ibyo nimo ndakora. Ndimo nasa nk'uhangana n'Imana nanjye yandemye. Victor nibwo yafataga umwanzuro kuba yakwita kino kintu. Bamwirukanye ku kazi. Akazi gakorana n'amadayimoni. Ngo agenda aruhuke ni Dr. Wade. Kwataha. Bamucungira aho hafi. How certain are you it will come for her? Uko biri kose arabarwe ko cya kintu cyakurikirana uriya mukobwa cyane. Only she can do that. Bivuze ngo cya kintu nagikeneye ibisubizo uriya mukobwa nawe wagiye ibisubizo. Bivuze ngo turakurikira uriya mukobwa ako atashye. N'uyu mugabo nawe aradakora iki? Kumbe koko babivugaga zuriyo. Stein nako Adam arashaka ibisubizo by'ukuntu abaho nta roho adapfa ntaki. Kandi uyu mukobwa yavuze ko biri koza ashobora kuba yabona ibisubizo kubera cya gitabo. Umukobwa yagatashye. Inyuma ye yakurikiwe. Arakomeza ariko umukobwa yabibonye. Tangira kwihuta. Baba tangira kwihuta. Ako nino. Nyuma ye. Ntabwo ndi kubabaze.
Come with me. Ngwino tujyane. Why are you following me? Haze gucungurikirana. You're reanimating a human corpse. Nukujyana mfashe mu gihe Would this help? Icyari cyo cyagufata kwarema ibinuza. I haven't had the chance to finish it. Manigare maramba ati ni bari kintu abazi ku buryo bafata imirambo bakabayigarura ibuntu. Ntacyo mbizi. Examine me. Erega nanjye baransuzumye. Not there. Ndashaka nanjye nsuzumye cyangwa dusuye kuri institute. But all my equipment is there, my notes, my research. Hariya kuri laboratory hari ibikoresho byanjye byatuma musuzuma. Who it is you're working for? Ntabwo wasuye hano muri akorera. Wessex. Ukorera na Wessex. Uriya ntabwo ari Wessex, ukorera hano ngumuzi. There's a war. Hari intambara. War humans don't know about. Hari intambara irimo irajyambera abantu batazi. It's been going on for centuries. Kandi intambara imaze ibinyejana. Could mean the end of all mankind. Kandi intambara izarangiza ikiremwa muntu. A war between who? Intambara hagati yande nande. Gargoyles and demons. Abagogaels ndetse n'amadayimoni. I think your boss is a demon prince called Niberius. Ndachaka boss wawe ariwe gikomangoma Niberius. Ngikoma njumu. A demon prince cyane. For over 200 years. Niberius amaze imyaka irenga 200 arimo aramiga. Now I think I know why. Ubu ndachaka nzi impamvu arimo aramiga. Off the streets. Ahubwo tuve kuri iyi mihanda. Nawe umaze imyaka irenga desa. Kumbe dozoriyo. Ndani ngwine ndani. Niberius is storing human corpses underneath the Wessex Institute. Ati Niberius yabitse imirambo myinshi muri ya institute ya Wessex. Corpses? Imirambo? No, we're still years away from human trials. Ibyo byari byacyadupimira ku bantu. Imirambo nayiboneye. To animate an entire army of monsters like me. Arashaka ko yafata iriya mirambo ayirememo ingabo nkanjye akora igisirikare cye cyangwa ingabo. Mirambo myinshi nuza Niberius yabitse. Adam. It's the name the Gargoyle Queen gave. That's it, just Adam Orivanye. Nezina mwami abagogael yamaye. Look, I understand you probably suffered Ndabyumva pe warabaye cyane. severe brain damage during the reanimation process. Muri baje ushobora kuba n'ubwonko bwawe bwaragize ikibazo brain damage. And the level of Kubera level ya process bakoresemo. All of it. Ibintu biri ndi kubwira ni byanyabyo. Abantu mukorana amadayimoni. I'm sorry, Babarire gusa. I just don't believe in gargoyles and demons. Nawe yanezera ibyo abagogael ndetse n'amadayimoni. Frankenstein ari cyavuze. Uwo babanaga buri munsi abona arahindutse. Oh shit. Mwanda abantu bana inkoni. Rukange muko. Kishane wakajijwe. Chivayo. Ah. Rugamba we. Ah. Gakobwa kari kazi kari Prague. Birarangira ijoro. Tayare. Nambara bya nyabyo. Nambara bya nyabyo. Nambara bya nyabyo. Nambara bya nyabyo. Tayini cyara mukomye. Adamu cyara mukomye. Ah. Kinanga ngegera hasi. Zakazuriya. Nawara gikoma ariko kirabangutse. Rugamba we. Nambara bya nyabyo. Kiratangira ariko kirabangutse. Ndayigira. Rakibura. Nyuma ye. Bamanuye umusenzi. Parika nabi. I've seen the bodies. Nabonye imirambo. Be able to control them. Ariko ntabwo muzabasha ko mwayikontorora. Control has never been the problem. Ati kuva na kera control ntabwo aricyo cyatubera ikibazo. There are millions of demon spirits trapped in hell. Ati aro zirenga amamiliyoni n'amamiliyoni zifungiye kuzimu. Waiting for the chance to possess a human body and ati twaburaga amahirwe amwe gusa kuba twazagarura izoro ibuntu ngo dushake imibiri tuzamo. Turn to our world. Kugira ngo ibigaruke mu isi yacu. Rero kuba twabonye uburyo bakuremye n'uburyo wakozwe ibyo biradufasha kuba twagarura izo roho zibane n'imibiri zituramo. Wowe ikibazo ufite na roho ugira.
And a demon's spirit can only possess a body that has no soul. usibye ko dayimoni ishobora kuba yatura mu mubiri udafite roho. No. Oya. Welcome back my people, aracyari umuhungu wanyu Sakalada Premier nk'ibisanzwe. Uyu munsi nkaba nisanze muri Dropic Electronics aho nje kubereka ibikoresho byiza bya electronic bigezweho kandi ku biciro byiza. Aho tubafitiye amatelefoni meza cyane nk'izi iPhone 17 Pro Max, MacBook ndetse n'ama headset agezweho nk'iyi nambaye, screen meza cyane, JBL speakers ndetse na PS z'ikinyejana. Ewan ibintu muri Dropic Electronics ni uburyohe, ibintu byose biri kuri price ziri hasi cyane ko turi mu mpera z'umwaka. None akarusho abantu bafite Apple phones cyangwa se telefone ya iPhone, ubaye udafite ubushobozi bwo kuba wayigura icyarimwe, hari promotion yo kuba kwishyura 40% cyangwa se 40% andi ukajya wishyura mu byiciro buri cyumweru ukagira amafaranga utanga, ariko kuri condition imwe gusa, usabwa kuba ufite akazi. Aracyari Premier hamwe na Dropic Electronics. God bless. Ngambura igitabo. You know what the best thing about having a journal is? Kintu kimwe cyabaye kuri igitabo ni kimwe kizima. Alive. I need it alive! Umva nkeneye kizima wimwica. Study it! Nkeneye kumwiga. Mukobwa cyane kwa yakwigira kuri uyu mutipe. Journal and study its corpse. Tukeneye kwa kwigira ku gitabo cyangwa ku murambo w'iki kintu. Its corpse won't show me how its organs function. Ariko niba aramutse bayapfuye ntabwo nabona buryo ki namenya uburyo ki organs cyangwa se ingingo ze zikora. How they respond to tests. Bivuze ngo nkeneye kuba namusuzumiraho. Nkeneye icyo gitabo n'uwo musenzi ari muzima. Let me bring it back to the lab where I can open it up. Reka basi twamusubiza kuri laboratoire turi twamufungura. But keep it alive while I run my tests for Miss. Aranje avanayo ka kuma kirangaye gatoya. Kariho cya kimenyetso. Wikirimbura ahubwo gatuzwe kuri laboratoire yo kunyikoraho ubushakashatsi. Tabaye shya. Kirangaye gatoya. Tayari. Kobwa nugambere bonye dayimoni ukuntu zicya. Ipfa zishya. Cyambura igitabo. Igitabo nacyo kidashya. Kebwe tata we. Banega rugambere acitse ne rya jano. Mukobwa ndebera ahantu yituriye. Rangije. Reba indodo. Nimba baramudodesheje insinga. Sit down, please. Gayicari. It's okay. Charas. Kachini. Right, you can sit down. Icarira. Fatano urudodo. Naho ngo no gufata urutsinga. Gashyira mu rushinge akaboha. Igihe ntago badodo baraboha. Ntabwo twaguma igihe kirekire. Hold still, please. Manze kutuza. First everywhere. Ndabona amadayimoni akomeza dushake. We have to get to Leonore, the Gargoyle Queen. Tugomba kujya kuri Leonore kwa Gargoyle Queen. Can help us now. Niwe nyine wadufasha. We saw what it was. Kiriya kintu wakibonye ndabona wabonye icyo ari cyo. What I saw. Ntabwo nizera n'ibyo nabonye. They'll come for you. Biraza biguhige bigushake. To help them. Help them. Biye gukeneye kugira ngo babifasha. Do what? Bifasha gukora iki? Animate an army of corpses to take over the kugira ndeme ingabo z'imirambo. Corpses kugira ngo iyobore isi. possessed by demons. Can't happen. Ntabwo ari imirambo gusa ahubwo ni imirambo iraba yicayemo na dayimoni. It won't. Ntabwo ibyo nabikora. First thing they'll do is wipe out the Gargoyle Order. Ikintu cya mbere biri bukore ni ukubaza bikavanaho kariya gakundi k'abamarayika iriya Gargoyle Order. There's so few gargoyles left they won't stand a chance. Darius will launch a war on humans. Na Darius cyari butakora ntacyo ni ugushora intambara ku kiremwa muntu. Kill most. Barabica bose. Leave the rest. Basigaye bagira abacakara. Your world will end. Isi yanyu irarangira gutyo.
Nonese urakora iki? Ese ibyo abamarayika mupfana amadayimoni mupfiki mwazicaye mukabiganiraho. Nese murapfa icyubahiro ngo mudasuzugurana. Abantu mugiye guturenganya. Nyina mure nabyo ndabyumva koko. As well as anybody. Agakoga uragatese rwose. Abadayimoni n'abamarayika bitana biganira yo n'abantu. Of course it does. You're as well as anybody. Mbona we muri iyi sinacyo mvuze nawe nabutse. I'm different. Natandukanye. Different. Nagari kutandukanye cyane. Parts from 8 different corpses. Ati gende duze ni ibintu bagiye baterateranya bakwe mu mirambo irenze 8. I'm a dozen used parts from 8 different corpses. Ati ni mirambo 8 bagiye bakuramo ibice barampuza baraneranya. Ni inyamaswa. You're only a monster if you behave like one. Ati te kumuna binyamaswa yifashe nkayo. Ariko mu gihe ugifite umuntu. Utabaranga mutima nk'abantu nyine. Ubwo kamukoma ingingo umuntu abinyamaswa bitewe nuko yifashe. Kamaze kumuboha. I've never had to thank a human for anything before. Ati ntabwo nigeze numva umuntu anshimira cyangwa se mushimira ku byankoreye. Well, we have our uses, I suppose. Manigari irambika no kugangika. Look at Adam. Umva Adam. Atarwa rutabo. Maniga yirambitseho gatoya. Umbe hakunino. The journal is not here, sir. Tabona kirano nyakubahwa. Murenze wa hafi Zuriya yapfuye. Maniga kugaruka ejuru. Kobwa nawe yaryamye. Umbe bigano gacwa we. Wajya ni kaseti. How are you feeling? Urumva mere utese? I've been through worse. Naciye muri byinshi pe. Benabirenze. Maniga najya yoga umiyoje none kuri nshoyoze mu maso da. What happened to Victor Frankenstein? Aso muri Frankenstein byagenze bite? Gobwa karabaza. They say he vanished after his Bavuze ngo yarabuze. wife died. Nyuma yaho umugore yapfiriye. Umwamwishe ni Maniga. I killed his wife. Najya yishe umugore wa Frankenstein. He hunted me. Yakomeje kumpiga. I would have killed him too. Nawe nakabaye naramwishe. But he froze to death. Ariko yishwe n'ubukonje. I hated him. Naramwangaga. Nangaga Stein birenze. Killed anyone since? Aze kuvye gize wica umuntu. Only demons. Amadayimoni yenyine niyo nica. Ntabwo nica abantu. I finished reading it. Arangije kugisoma. Seems he refined the process significantly after you. Ati bisa nkaho process yarashyize ku murongo nyuma yuko akuremye. Hardly out of the box. Ariko nayo byari kubona ko ibyari marakora bidakwiye. I think I can reproduce it. Ariko nakeka nakongera nkabisubiza ku murongo. Prove on it. Nkariya ko aricyo nakongeraho. Frankenstein promised to make you a companion, didn't he? Frankenstein akurema yakubwiye ko azakugira umwunganizi sibyo? A promise he broke. Ati niryo sezerano yarenzeho. You came to me. Niyo mpamvu ure waje kundeba sibyo? You want me to fulfill Victor Frankenstein's promise. Urashaka nuzuza isezerano rya Frankenstein ryagusezeranyije. Kiraho. Telefone irasona. Carl. Your message. Carl. But you'd be asleep by now. Nabonye ubutumwa bwawe bushobora kuba waryamye. Right now. Umva biba byiza wava kwa Wessex nona. Mava. I wanted to meet me at the train station. Ndashaka dure kuri gari ya moshi. Nona. I've still got all the data crunching to do. Carl, please. Ndafite akazi Carl, umva kubwire. Please just trust me. It's about the journal. Ngwino nyizera rwose ibijyanye na cya gitabo. It'll be there in 20. Zanagera amanota 20. Sawa bye. Bombo ya bavuganaga Carl. Shouldn't have done that. Ntabwo byakabaye bikoze.
Well, he knows as much about the reanimation process as I do. ariko we azi byinshi by'iremwa kurusha ibyonse. As well. We don't need him. uraza kumukenera ntabwo tumukeneye muri aka mwanya. This isn't about what you need right now. ibi ntabwo bijyanye n'icyo ukeneye. I'll go with you. reka turajyana. Look after you. komeza ngucungire umutekano. Gargoyle Queen. I'll meet you back here. ntabwo ngenda mvugana na Gargoyle Queen turara mu isaha imwe. Look after yourself. kandi nawe wicunge. That. nibyo ushoboye uko umva nkubwire. shyira hano ohereza ka kuma. hariho cya kimenyetso cy'abagogel. Carl! I'm sorry! What? They made me do it! I had no choice, they made me! bamatirije ngo bagutegere hano nta mahitamo nari mfite. Behind you! umva kujya inyuma yawe ugiye gutera ikigabo kuma kirakomeye. You have work to do, Dr. Wade. ufite akazi ko gukora Dr. Wade. bwatinze Stein nawe aza hakuno nako Saddam aza kwa Rinoa. Release him. umurekure. Release him. You lied to me. Yes, warambeshye cyane. but I had a higher duty to protect the human race. kubera ko nawe mfite inshingano zihambaye zo kubera ikiremwa muntu. Understand what that journal is to me? ese waba uzi icyo gitabo cyari kivuze kuri njye? It's the chronicle of how I came to be. ati rwose harimo imizingo y'uburyo naje kuremwa. Who I am. uko naje kuba uwondiwe. uwondiwe uyu munsi. What I am. ndetse n'icyo ndico. You are a unique, lonely being, ati uri ikiremwa kiba mu bwigunge kandi utandukanye n'ibindi biremwa. rejected by both your maker and the rest of humanity. ati uri uwanzwe n'uwamuremye yangwa n'ikiremwa muntu. And as a result, you are filled with rage. ati nyuma y'ibyabaye byose byakubibyemo urwango n'umujinya. You do not need a book to tell you that. ibyo ntabwo ukeneye igitabo ko kibikubwira. nawe urabizi ko wanzwe na Stein wakuremye wangwa n'abantu. ibyo byakubibyemo urwango n'umujinya muri wowe. Niberius has found a way to summon every demon you've ever descended. ati Niberius abonye buryo ki agarura amadayimoni mwohereje kuzimu ayigarure ku isi. What? ngo Possession. ashaka kuyakurura cyangwa se possession ayatuze mu yindi mirambo uriya mukobwa ariwe yarema. In bodies that have no souls. agende ayashyire mu mirambo idafite roho. Only the dead have no souls. abapfuye n'abo nyine batagira roho. What is the use of possessing a corpse? none se byamaze kuba wapossessinga umurambo? There is none. nta mpamvu koko. Unless you can animate that corpse. kereka uwo murambo ubashije kongera kuwuha ubuzima nk'uko Frankenstein yabikoze. Niberius has been planning this for centuries. Niberius amaze imyaka ibinyejana arimo arapanga bino bintu. Victor Frankenstein just made it possible. kubera ko Victor Frankenstein yashoboye kuba yabikora agafata imibiri y'abapfuye akagenda akayiterateranya akandema. na Victor azi yuko ashobora kuba yabikora. nako sorry Niberius. How do you know all this? ibyo bizi gute? Bodies. nabonye imirambo. There are tens of thousands of them. hari ibihumbi n'ibihumbagiza by'imirambo yabitse. Where? hehe. We are your friends, Adam. turi inshuti zawe Adam. But try to control you again. ntabwo dushobora kujya gukontorora. But if you have Victor Frankenstein's journal, ariko nufite cya gitabo cya Frankenstein. surely you see now that it must be destroyed. ariko nawe urabizi ko kigomba kurimburwa. My circumstances have changed. ati gahunda zanjye zahindutse. I have someone with me now. ati ubu mfite umuntu turi kumwe turi gukorana. A human. mfite ikiremwa muntu turi gukorana. umuscientist. Have to. ngomba kurinda kandi ibyo mubimenye. Would you have us too? none ushaka dugufasha iki? muve hano. I will tell you where to find him. ndaza kubabwira aho musanga nta kindi. rino wabanza kuza hakuno. Retrieve your scientist. Come back here, then we shall take you where you wish to go. ati genda ubahoze uwo muscientist wawe nurahize ugaruka hano tuzakujyana aho ukeneye kuba wajya. I've made too many mistakes with you, Adam. nakoze amakosa menshi ndi kumwe nawe Adam. I'll not make another. ntabwo nakora andi makosa. ntabwo twaguherekeza kujya guhana na Niberius. bamukatiye bamuha uburenganzira bwo kujya kubohoza nde wa muscientist. You put your emotion before your sacred duty. ushyize amarangamutima yawe imbere y'akazi kawe inshingano zawe. Follow him, Gideon. mukurikire Gideon. As soon as you have the journal inside, numara kubona kiriya gitabo mu biganza byawe. destroy him. umwica umurimbure. rino yarambiwe kino kintu. tayari. rimwe aragenda
komeza imbere ageze hano banaye agashoka nta ntwara afite. bagenda turore yitonze. Tara kandi ajya hano yumva bari yatsimbye igitabo. Tsimba igitabo akobwa ko bagatambikanye. Kumbe baragenda Gideon aramwambara. Gideon ngo aramara kubona igitabo iki naza kirimbure. Arabura ongera afata ishoka ye bucece mu gace. Kumbe inyuma ye Gideon ongera aramwambara parika nabi. Vayo rangije nibura agashoka si mwana turapfiki umugabo joro urakomeye. Inyuma yarangaye gatoya barambarana dore ngo baraca mu nkuta dore ngo baraca mu nkuta. Maniga ndakurira ikisazi hakuno gishoka bamanuka bashaka kumurimbura parika nabi mu kamodoka wacinaziwe. Gideon yamushinze igishoka yamushinze igishoka kumbe Gideon ishoka yarahinguranyije nawe ayiryamaho. Maniga nano gishoka yamwinjiye kubera imbaraga ishoka yarangije. Ugiye ngo nagira roho bica ibintu bifite roho. Remember I have no soul. Ujye wibuka ona roho ngira. Surely damn you. Imana nayo izakuvuma. Ubundi Imana yaramvumye meze nk'ikivume. Nuzajya kwica uzica ikintu gifite ubugingo. Uzica gifite roho tayari. Gideon nuko yatashye abandi baraho babonye mugenzi wabo tayari bagatinze bazanira Linowa muhenda banuza mugenzi wabo yakarenze. Hakunino bano bose bara mujinya igitero dore ngo baragaba igitero abamarayika. Kumbe winjiye hakuno muri baratwari amwe umukobwa ataye kakuma sasa hakunino ubwo bakazana nabi. Zo wuriwe zo bishaka nkora hama and I won't do it. Kana ngo ndi ubikore Rather die. Byaruta nkapfa kana gafite umuteto dizi byaruta ugapfa. Rangije fata mugenzi wako wa muganga Carl waretse kumwica kandi ngoto Carl tayari. Man Moko want him back. Niba ushaka azuka ntabwo nyereka buryo cyo wabazura bonzurire n'abandi benshi
c'est tout. Ubwo baraje soma cya gitabo cishamo amaso. Yaraje amanika umwenda mugenzi we hano. Uruka arenze umwenda bamanika hakuno. Kajya amwibukiraho. Hano afite icyumba kimeze nka mize babikamo intwaro z'abantu. Bafasha muganga Carl bamuzana no mu mashini. Kubitsinga nka sa. Kwarira muko Docray baragiye baramubaga twakamaze kumubaga bafata inzinga zimwe bakonekta ku ntoryi izindi ku muhumetso ko buriya ngo iyo bakoze ku ntoryi z'umugabo ngo umutima ari ukuntu utera bivuze ngo niba yapfuye barashuturira umutima ku muriro bakubitishije intoryi bazamura volte z'umuriro bazamura umuriro buriya nazira nzagwa y'abantu rukwegamano n'intoryi. Wanakoze muganga Wade. Ubu muganga afite laboratoire ahantu hanini cyane. Afite laboratoire byinshi ku isi ahantu henshi cyane. Birime noneho. Biragere. Sankara Midea. Dore imirambo. Imyaka magana abiri bakuzanya imirambo. Bana batangira gushitura imitima. Ngo bino bamara kubishitura bimaze kuba byabona ubuzima harabasigiye kubishyira mu roho z'abapfuye cyangwa se abazimu y'amadayimoni ature muri bino bintu. Neberius Dark Prince gikoma ngo bacu umwijima kiremera ingabo maniga nibwatinze yabonye ko bino wana bagenzi bamutereranye dore ngo kacukanye ngo na muri dapike banyeta babone bigisura wo kacukowe so ni bitafari maniga yitonze intambara zayishyira ku iherezo. Maniga yaje imbere ya katedrale ariko cyumuze ndango bamwirukanye. Yaje imbere ya katedrale arangije kumbedo hakunino bamarayika ziraho arabamukurikiye arabimenya ko bamuri inyuma n'abaratangira nyiri cyubahiro we found the creature kiremwa twakibonye bakijya inyuma araka Adam atekwa na Neberius arebe ko yahagarika ibiri kujya mbere birakunda cyangwa bamarayika nabo baraho hafi bamuri inyuma bazi ko atabimenye ko bamuri inyuma birakunda cyangwa bahise Einstein umwana wa mwamikazi Nowa nawe araho hafi basa n'abagiye bamuherekeje arera ntabwo ameze nka biriya bimarayika ngo ni bobo byirabura wagira ngo ni amakara rangije imara agenda bashaka kumuhagarika atajya kwataka baza guhangana n'abana b'abamarayika bari kumwitambika murambuza kujya mu ntambara nitangiriye ku mu wa mbere ese gifite imbaraga mu gifatisha mu gihagarike ntabwo bazi ko ibyo mubuza kujya gukora ahubwo ari ibintu bizima baramushaka bazi ko ejo mugenzi wabo Gideon yishe Gideon mugenzi wabo nabo baramushakaho kopi paramira kwibaba binja mu marembo yewe tayare baragundagurana box pareka nabi. Sir, Nakobo, it's here. Kiri hano. Icyaremwe kiri hano. Him. Niwe. Not it. Ntabwo ari ikintu. Him, not it. Dore abadayimoni barasohoka. Hanze hari n'abamarayika. Reka uzure ibyo bita agatogo. Angalia imvange, reba ibyo bita imvange, dore agatogo. Bana ibikoresho. Mucana amatarasha. Barangije lino wakuvayo. Maniga
This is the place. Hano niho hantu. Niho biri kubera. Cyako madayimoni. Ahubwo yatubeye hano. Let us here. Maniga. Mumureke we, mumureke. Abaye cyakanyama. Shenji. Bakira marayika. Zije mu ntambara. Lino waravuze ngo mutagabo. Ahubwo yatuboye hano. Kugira tumenye abiri kubera. Ngije mu ntambara sha. Raka. Rugamba we. Vice I Frankenstein. Bana bakira ko tuva bituragurika. Muganga vuba vuba. Tomoraga flash. Nambara hanze. Nambara ya madaimoni. Turore. Lino wachaho. Lino wachaho hakuno. Nabandi baramukurikira. Ntabwo yagenda wenyine. Berita mawuka tukawe. Ijimbiri. Kumbana nako babonye kwirukanka. Okay. Hano no byabereye. Dani. Laberius. Frankenstein. How good of you to come back. Bega byiza kubugarutse. I've come to destroy you. Naje kurimbura. And this place. Hano marimbure. The order must survive. Kagel order igomba kugumaho. And mankind with it. Kandi kiremwa muntu kigumaho. You cannot destroy me. Nagwe wandimbura. Many other places such as this. Zindi laboratoire nyinshi ngiyi isi hose. Order and mankind nijuyoboye ndetse n'ikiremwa muntu can stop their demise. Yaba we yaba niyo Kagel order nanjye cyandimbura. Ese cyanyu cyarangiye. Nawe yambara isura ya nyayo. Ni Daka Prince. Laberius. Bagi kigabo kwibondo. Uko mwagereza kwihagarika biranga. Kigabo kirakomeye. Too late, Dr. Wade. Dr. Wade igihe cyarangiye ntabwo wabihagarika. Need from you. Gato gukenewe nta kindi. Ndaga gakobwa mu muriro. Adam aritambika. Ubundi we yaremwe mu muriro. Maniga bamukubitishije umuriro. Basa n'abamucaginga. I'm a demon prince. The demon prince. Kneel before me. Ngombe mwese mumfukamire. Kumbe arabaje hakuno. Arabije kandi ka laboratoire. Kureba gutya. Kureba ibintu bikuremerwa. Bakinaziwe. Yakibagaguye ku kabondo. I know what you want, Adam. Icyo ushaka Adam. Always wanted. Kandi icyo wahoze ushaka. Hundreds like you. Nakora ibindi bihumbi bimeze nkawe. I have been gathering human corpses. Amaze imyaka irenga ibinyejana n'ibinyejana ngenda nkusanya imirambo. Legions of demon spirits. Kugira ngo nzazane ibitero by'amadayimoni ature muri iyo mibiri. Cyangwa se iyo mirambo. The first. You will be one of us. Ariko vuba nga nawe uzaba umwe muri twe. You will no longer be. Ntabwo uzongera kuba wenyine. No. Nzagushakira roho iguturamo. Kandi ni daimoni izakwicaramo. Tangira kuzamura indi myuka. Tangira guhamagara roho ziri kuzimu. Zizamuka zicare muri iyi mirambo. Mu gihe iyi mirambo iramaze kuba reanimate. Bongeye kuba bayiha ubuzima. Kuko iyi mirambo ntabwo iba igifite roho ziri kuzimu zigituramo. Akaba na Iberia Selma ingabo ze. Dore nga amadayimoni arazamuka bikuzimu. Yagenda ature muri ya mirambo. Kuko barabonye bayihaye ubuzima. Kuko Victor Frankenstein yabikoze arema Adam. Your Majesty, the moment they can be possessed. Baba irimo birakanguka bijye kwa possessed. Destroy them all. Birimbura byose, destroy them all. Hari ibigambo arimo aravuga arimo arazamura. Hano batangiye kumanura ya mirambo. Baba marayika bose barebe ko bayimanura. Mungu wa Satani ashaka kuba ari ingabo ze. Turarebera hererahe.
hari roho mbi yazamutse, roho mbaya imwe rukumbi ica mu zindi roho. Hari umudayimoni wazamutse azamukira muri Adamu, akeneye ko atura muri Adamu. Birakunda cyangwa bamujya cyarume cyejemezo cya Ruminata. Tayari bino byatangiye kuba possessed, ariko ntabwo birakunda 100%. Aiwe tangira kubituritsa birahereka turori Bahise Frankenstein ndabwiye kuri 6 byarajyaje ku giti ukwezi kose aracyari mide ya premier for real. Process tangira gukunda tayari. Leno wa hakuno yaraje areba imiranga nyinshi. Stein yararwanye yiye kubita hasi. Welcome, my son. Bakaza neza mwana wanje. Just a truly remarkable body. Ubu wicaye mu mubiri wa nyawo warukuye kuburimo. I am not your son. Ntago ndi umwana wawe. Akuraho cya kimenyetso. Daimoni yanze kwicara mu mugabo. Uyu mubiri n'uwanjye. No, it's not. Ntago bishoboka. Mbarakize udusara bano dutatu. Narofte shiraka kane. Cya kimenyetso cy'abagogail. Agishanya kunda n'icyuma ya Niberius. Niberius cya kimenyetso cy'ubwirinzi cy'abamarayika. Dore ngaragishanya kuri Niberius. Dore ngaraturika. Dore Niberius ngaraturika. Dore Niberius roye ngwirapfa. Kandi byo nta kintu babigomba nukumanukana n'izindi roho zose yazamuye ikuzimu. Dore laboratoire ngiraturika. Dore labu yose gakobwa hari ahantu hanini. Leno wana n'abasore be Leno wana bagenzi be. Dore ngo cyo bita umuriro ubwikiremwa muntu kigereranyije n'Imana. Satani ibintu byazamuca mu ijuru kwigomeka kwegereranya n'Imana bashaka kongera kurema. Dore bitaye wogashwa. Dore taye bullet. Nza filime zazi bahato zazi babayita bullet. Tayari. Kugira gutya Stein n'aka gakobwa banzi byabo byarangiye. Kureba neza kumbe Leno wayavagayo. Hari uwaje mugeze bafashe Leno. Nambara irangiye hapfuye zarapfuye ariko nambara bari bayisoje. Niberius yari amaze imyaka birenga 100,000 arwana no kureba buryo ki yazarema nawe kugereranya n'Imana. Ndazanye agakobwa hakuno. Ubwo bonye natarazi ko binabo. Gideon. I know. Ndabizi ko wamwishe. Why did you save me? Yaje kuchwa ntabaye. Because you finally found your higher purpose. Ati kuko wamenye impamvu uriho niyo mpamvu nayo nagutabaye. Ndamukoresha amagambo y'ubwenge. Kubatekereje kubatabara ikiremwa mu Rwanda cyo cyatuzanye niyo mpamvu nayo nagutabaye. What's the journal? None se kitabo kiri. I don't need it anymore. Nago ngikeneye ukundi. Nzeja kubwa ikiganza. Tugende. Ask for the lives we are given. Ati ntabwo tujya tubazwa ubuzima twatanze. We do not ask for the lives we are given. Ntabwo tujya tubazwa ubuzima twahawe. But each of us has the right to defend that life. Ariko usibye ko buri muntu muri izi afite uburenganzira bwo kudefend ubwo buzima cyangwa kuburwanira no kuburinda. I have fought to defend mine.
narwanye ndinde ubuzima bwanjye. And when the forces of darkness return, ariko imbaraga z'umwijima igihe zose zizagarukira, you shall know that I am out there, muzamenya ko ndi hano hanze fighting to defend yours. rwana no kurinda ubuzima bw'abandi. Ndi descender of the demon horde, nimeze nk'uwohereza abazimu kuzimu. my father's son. My father's son. Ndi umwana wa data. Nje ndi Frankenstein. Ndakeka n'agafilime kageze bayitaga I Frankenstein, yari da premier for real kuva muri Giti Business Group. Abajye mwakoze kuza muri ndabakunda cyane cyane. Hasta la vista. Ni bitandatu ukwezi 2 ku cyumweru ukarya show nabawe. Ni wa eshatu akadomo igiti akadomo net. Hasta la vista.